Sai sini yo bana aku play pi baro ki parlok ki baju ngau tanat ban pe ya kan ke YouTube channel. Temen tak sngi don ha kan lenti bangi yo ban ya sa million. Nama ka dek sngi World Environment Day. Ba baro kari jong ka perthai ki celebrate ya kini ka sngi ban pene pensa ya kamar ban penduna ya jing penan kam ya ki plastik. Ting don ha kene ka lenti yo ban let ban paki ya ke ke bagi real start ki real sempang kin batai kin bangi la ban penduna bangin penan kami plastik kam tambang nila ban pene pensa ya ka mariang te perlu yang nya sngap ya ke jengkren kiriu sempang ki hakini ka program no ekenika program. Good morning everyone. Mingkong ngayo yo blay bol ayak kani kasmi hangi kasantare bujun apho apusan kalong kasmi bangi rakhi ka World Environment Day hashitalok birthday kasanjuk kanthai kasno komen bat sno dan ba banyo ban rakhi kani kasmi ha kamalim mahila hol hamalim nashibi kani kabu ban ai kublay World Environment Day kabakmen bat kabadan jimut ya baro dia kani kapor gasno bhaban khot ye Vice President Johnson Juk ikong Kharkomor ban ai kintin dia Blay Shibun Convenery at Kublay P. Barwal. Namar ka jing mamla banya don ringkat jing President Johnson Juk Pentay ikong Kaira Nonggat kumta la pensyat hangar bangan penundap ya kani ka kamram agan ka sngil. Andre ilapa kijing kerpro akijongi ke program kan long kita skotumat berbayar bay. Nakaliang juga senjukan hai nidap da kejingkemen bagi diang sobhaya ki baro ki balak belai por knang dengan kesejak. Bayadon dengan special program hamni hamlin. Yang from but diang sobhaya ki menteri juga himamlin bedan buram kejongi. Bagi don hamni ya Menteri M. Kurkalang bagi Menteri Shan Borlang Sotun. Blesi pun lamta kajing don kejong pi bat ni bat kajing aibor yang ni kikentay bingila ban yo ban belum ya kini ke program ipiang buram ru ya kirang basnong badan buram ki badan lang bat ni hamni bat ni don bat ni ya iba W Kurkalang irang basnong selai lor bat iba W Pongji iba diru irang basnong selai lor ipiang sobharu ya resource person ibal pelai kuarknam benedon bat ni i Dr. Beulah C. Chalam pa ban sukmen shibun ni don hangni ya ki principals, ki teachers, but ki students. Pernah ki school ki bahajan. Ki school ki biar dan bentar ni bentar resmi. Kedai ke Hammond Zenith Secondary School, ke Sunny Hill Secondary School, Midland Presbyterian Higher Secondary School, Ramakrishna Mission Higher Secondary School. Di hati ni kena school jungi nakwa ban ai ibai port ibaong kumni dan tian pareng. We need young minds for a greener tomorrow. Namar kalawai kajingkermen kajungi bamenta kasyong pi ki kena school bandan he dan san kumno mapi nangni syakma pimpiteng banten sandur ya kami mariang kajungi napriang sobha ya kitkhot jong ka senjuk pentai kibala pelai porknang bat kiban kershan ya kani ka program ka bani nila plan da sni ka team jaga World Environment Day apo afosan kadai ending plastic pollution kani ka team ka penlejumut bat ka thong bahatmat kalong
ban pinsmung tu ya kejing snew, balik kejing ma kebami, kejing pindang kami ki plastik. Plastik bakta ya kejing ko jingkia. Om tang ye ki brio, ngrewat ye ki merat haran ko ni haki Kakta ru ye ki ayom, but ya kamariam. We don't have any resource person, but in sa kejing tip ki ba company, but kejing hikai ba company na mentajuni. But nasyum kini na kabu, bangan wish Happy World Environment Day. Let's end plastics pollution. May God help us to be a solution to the problem and not the problem. Siya kabentar bakong san, banyo snow ya kejing kren kebede bak kejing rakhi ke wall environment. Iba ni Dr. Beulah S. Shalom, ibade Assistant Professor, haka Department of Environmental Studies, Shillong Commerce College. Iban ai kejing kren deng jom. Nakong sound on good morning hibara. Dia kanam shim thang ka policy. Dia nakong dong ai kuble ya kaning sen ka sin thai. Santri ka ko ai ban keren ma ko ai ban shu singa ban ka janga ko ai ban keren nama ba ngadon hanga ni apan puli fi tela keren da fi interact ba ngan ai fi kini kulom kim de ji plastic mo nama kini hangi la tho ending plastic pollution so I make sure ba mamrado plastic kini ki kulom kino very special nama balai da fi i hangi hat khmul hangi hatrang ni ki dan ki sembah kini ki sembah dia la kun umi kulom la da dut sia Kidik sembah kila bengkel, hak no ke container kimi kidik sembah. New way de fenugrik dan hanil ke jom marigold dan kisentiu dan ke kilaman thum nang ni hajaga kin berat nama bon ki khulom ki berat ada penan kam de ada kini pinjan kam berat kilam thum nang ni ujin thum sembah. So it's not use and throw, it's use and grow. Kata ada kesinakong babaro ki leaders jom keberkai Kiwan ban yekata ko wega conference katare ko Stockholm ko Sweden bakin sedang nangkom do ki kren chpanga mariam chpanga environment babalei ki din kila jalun balei ki kum kila iro kila chaingut baro balei bakat kala ero kam khocho baro kita harta nas nem ki sedang baro ki ki sedang ban sedang berkhatia sedang kendai Spanyol pulai ki sedang celebrate the World Environment Day. Kata nasni bagi doni kata meeting day santri kuju. So kata senam santri kuju no do kakandai span nyukulai kisdam khotno kisdam celebrate ya World Environment Day. Hadu menta ni don baik man kesnam. Mo wan mud ba mata kesni kade kesni syuti. Menta pat ni don ke team but man senam ni don ke team. So kalau menta senam ke team kila jepa ni pun nak shpanga plastic pollution. Come out of plastic. Sí. Yes. Okay, very good. Lagi bawah. Tapi begini ni yang lebih plastik kesini. You think plastic is good or bad? Ngam ongi people plastik berok kesini. Ma, ke plastik ke baharu. Tingin sekret pangkata. Balik on plastik kesini. Siap ni kue na? It is non-biodegradable. Kemudian kibran neta hang ni hadin sispas ni makenek unjuk kampun. Kemudian kadang pun ke plastik ni pendang kaman kesni kan ne beham tu kam ro ai ro. Sesuatu ya kata kejing seni jom plastik kan makam
ngaong ke bas new day ki single use plastic ki plastic ki ba ji padan kam tang shi se ni berat mo kum ki plastic pi ki plastic ki ba tam na be pile she yo ki pa na thi do ki to ke ni bas new ki to no belai ni padan kam tang shi se tang shi ko ye le yu gitu ki berat na ya la de kam tam ki to ki sweet me ki to ki berat na ndai ki berat na shi berat bo se pimdan plastic shu berat pathar buat sen kene ka plastic ka let kuno khamtam ki single use plastic ki bon ki posh age ko nala ki bon ki posh ko ki wa jongi pinpai mata bon kini ki wa jongi mata khamtam lam tip shine ka liam kan no pili ki wa umba pidan chine tangi shi ko sor shalom pipet ka wa khra just no wa khra tam shi slap ni iba ki plastic la to de baro kila don be halo but tam shulong slapin iki dan le shku kim you know kim put so pitchin jar pra dekata an bon sin pit mono baba mi kita ki plastic ke ai kelong ki ill effect jong plastic ba kimrat ki bam ki plastic bon kimrat ki bam kim tip badai ko badai ko bam ki masi ki bam pile ki plastic ngai iba bon sin le phi le chno ki function nga ne nga mas ngi internet ba ngami you no plastic bottle ne mas mo ni ke desen mga bigi plastic bottle tibo kim ai di khna ro kata nga internet ba namar bon sil pili no function pinigi na komdo what ha jok ki chief minister de no ki program first thing kin sham to gata is ki bilon plastic bahro kin body ki plastic ne kim tip babalai bon sil ki bru spa ki na kali barang namne na shulong pinai shulong pi basa ashne pinigi no ki tourist ki wan napo kali ki kawang bet bila pili ay untuk pisap jar pikakti ni hila no fish okay pitam itu bila bagi berat hiju ini anu kata bagi berat napo kali ki berat bila bon titik ki berat pat kita start ni babe bon kita start bon ki kali ki nak ki berat kita ki bila pat ki layu ki berat batang le nak pikir nang ne na social law to shine pin iba bon ki plastic ki le ayu bon shi sudah pinna plastic sudah ki ina matali ki ne shi ina ki tourist da ki berat le pathan ne dan batam khamtam shine ki ki bon ki tourist par jadi pat baro ki tourist par ki da ne tan ki plastic sudah bon sini kata kino ki tourist par ki bathma ki jet ho ki locals belai namar batam shi ho pini iba ki dak tam ki plastic nimlong responsible deh ya kata no IP ba ke plastic ko way kata kan ko way ke ba ke plastic no IP what you encourage people what you ra plastic lagi lebih let's go what you ra ki plastic bottle kan no gaching sni di plastic bottle kam tam kan no na pinang ne ba phira yu bila plastic ni banai jo be pinju change yu to bila plastic kanu man pinang ne bara rojo be islam plastic de ma ba begitu ki plastic phira rojo be khamtam ni bon ni bo hapo kali ni plastic ni bilo ne hapo kali ha lebih bo kato kesni ko room hapo kato kali jong phi to plastic bottle bedal ham to mi na to plastic chemicals kum ki bisphenol BPA but uthale kita ki de ki belong so toxic ki laban pe penyo cancer PPT ni ko ada ko kali jongan tongan di be the next day hade shitiyo ko to ko dan hum right ko to ko la de sni kala tha era kala thami ko to bila nam to bila ko mi kita kumno hile pidi ko jo shi ko to bila ko ko dan to kadang dan to bila pidi be brush tiyo ya hadin islam aslam pidi kum tash kum ta pi takshta ko kali jayu kisano cancer dan problem kini ki don ki hormones disruption ki buon ki ek bajai pi ba ki bru ki mata oi ki smoke ha em ko plastic le shino an le pi ki bru shine ka shino ju pi ba ki brat pathan hi kai ki ne tam wat ong ba ong tam sho i do plastic ngam brat ngam tam re nde belum kuntai ka maria le pi tam no fi wat ju bo brat na ha das be ma balai hade nang to pimtip shindo kan poi ka to plastic ki umbiang kilaban kita iki mamata ni ibat ola kawang kra pipet ya kan ni shirpi jo fi kita baro kitu lagi plastik sudah dan syu ya ko pim yo ithan ni bitan plastik so kata mo episode ha la da pila om
yang plastik. Plastik na single use na ni laban in plastik, tamang kata single use plastik sedang na fi di student pila ban, dek pila ban itulah dia nila pertai lancar pula. Thank you kinti, bless. Shalom. Katrai baru ini ayo kejing syai kepada syam ke plastic pollution kepada la syai kedar bah bagi kepat kepada khati riu syampang bagi dia minum leran minum air ya plastik bagi minum ini rapan pada kejing tunai ka kesenjuk kedan ban ai jumai smobha yakitu ki balalong ki nong Krishan yakani program jong kesenjuk. Thank you so much. So paman khod ye menteri Kor Kalam jo Hima Maliam Manwan Shukman. So paman khod ye menteri Shan Borlang Sotun Manwan Shukman. And terpat ye Ram Vashnong but secretary jo Madan Yames in Manwan Shukman. Yang Bashnong juga selai Lord Malim Manwan Shukman. So kawan kod ye hidon jing ai berit yaki schools bagi syukur akan penkema bagi ke certificate but ki seeded pencils but lada pendon kami gini pencils yang tu si pada hang tu smobha thum kenapa unong kejingan tu smobha ban khat ya ki nong ikai jongka Million Presbyterian School smobha ban khat ye nong ikai na Ramakrishna Mission School Shikman. So Bhavan Khodi Rohikai jo Sunny Hill Adventist School Manwan Shukman. So Bhavan Khodi Rohikai na Heman Zenit School. Inombri ban ai bikin tinundai. Kasih sini kebasuk berkemen di baru. Bersyukur yang nongbu nong tahu ai ni kebeneng kebangidai ban semumu bangilak ban pindat ya kami kacingalang ban program hagidur berper. Sisi berkat beliau ni kami berkat ban penong hamil. Dari berkat bani benong syat dari siapa ka yung jong hima. Dari nampak kejing long jong kesul beneng mak kejing pambiang kelenti nirah ni. Ikinum jangan ni accident kani kejing bu bet bu renti kamu boleh ayang ni ba minum medan kanu kejing jah pesusi hak kejing ayang ti. Nadu sedang buat periang dulu ladai lupa no hikai. Dia ba ong kita hikai nada oyong jamir hangi buat sound dulu. No hikai, bukan asal jungi. Nih, bersyukur jamir, dapat tak sound, lalu berada kamdan kan dia ketendong jik sawang, baru banyaki weksar kat cebamon. Dia ketendong jik sawang kat cengkok. Kubli syukur ni uli nopun priang kubur, uli nopun priang kubur kan si pang lami YouTube. Nih, dia ibarat pakai dia kepercayai priang kubur. Uniru di National College. Dia ngasno isu serong dengan bagi dia kena jongi lau yang pim deh dia batang start kakot kena kesok kepok kebubleng ay penuh kampok ekta kuliah sebut wajib aktif jong inong peniat iba speak biak iba ada penuan dur bah pada san bah ya kena kejialang malam VR Solomon
retired HOD jong ka Political Science Department National College. Ngan itu lepi ngalong kulit ko mga mga train kat bat ibat ngalan Shibuan ba. Dapadan kibanang menyalam, dia berada pinang ban buat pin sabut duit belayalam. Dah ini iriu siang pangi bagan ong ku play si hajar mu, ku play si kum si pedung. Nei, namar ba kitu kicik kai jopi, kipen kedet menteri wengi kita ada kita dong skor. Bat kelaskan step bagi cintir nama bagi dan kini kita berkelat hai keluar. Kumlai sibuan kani dum long tang kejingkut hang ni Henry kejing dan jadi menteri apa ni orang ki menteri ki korbari kian sa korbar ya kari jongi bagi lain plastik. Nah du adu kerja meliam lain orang kepi banyak kali tentang ibarat habi yang nak beli petang plastik. Dan lagi wat banyak kali katsan kan rulak ngirinya ikali anlak lailang tu banyak katsan kan rulak pelang nyut na ye wat ya surok de tu go ima to ginya perkhat no ni haban nyut nang ni muliam de nya perkhat mai no ne ni kani kalat ti kanulong tak program pendap kom henry kan long ka bandon jingmut bada ka jingi kai jong itu siam ang ginya le ki kena school ki ba i thon nga iya yang mabalik nga dengan hikai tengah nga iya kena school banyak kiwi baru boleh semua dengan cinta jopi bangan aku akan ruai tambah nga di bathroom single ruai trim ha tambah kesur baplat sur jopi bentar dengan apa iya kedok nu jangan nama kiwi school kita semua tahu bapak beriang kerja kot jongi nila chef train ya macam pelong do long senam yang kini program. Kulish buon ya respond jopi, rakyat yang kulish di principals jopi ujuk ke Rama Krishna, ke Millennium Higher Secondary, Presbyterian Higher Secondary School, bat ke Sunny Hill Adventist. Kulish buon yang kira masnong dua semutu bagi kenteng dan kami kilok kini balok apa. Bat makasnong dan kami ya kalau himai. Di datang ulok kini lok apa kalau himai lu kesenjor kakap gejam. Dan kita kibamuan lali ingla tambah nak pendet perempuan tak kabang onki slow bawan dia namnam suban oma kani gayen kepala ayah kani gajing ikut kani gajing sa gajing belum pelang tang syufun ani badi bini seperti beli kecil jong wo kecil jong beli me kau beli siapa ni kita beli mahila kau beli siapa yang ada yang menteri yang kira nasional sobha kersan dong lem ketiga mon ya kini kilom kami namar kini kia tendrong bat ngatrai labu nong teri menta saw hajar yang sepuluh bet ngat kelian ni kio misi terus pak sebenai kata rujan beki ondon nong bu ngadar rong ngai dah mulai juti recing ikut dia lada kani kalandang ban sumar yang saudong saupun yang kena benar hang ni ngapen silo le pi dak cakap punya bu dokter ya dia ngin ai hang ni kenang ba kanir kan de we ni ki environment kawan create ya ka awareness na dia ki klum naru dangre kita gi beli mahila ni train na pine kren la ki ni ndan ngang si ong kam de ka kecing nang start to kot ndan PhD hakamat de champagne dia kulish buat dengan program baru berlaku berdap niyo inong I bor ibalong kum iron lady dia madam AS Sarangat bapet dah banlong meeting ro kapur dan takada kami dengan atoi to be seated namang dadanya syok ya stang ikam stang tam tak sibide tu tik kau ibi ngapai to kulish buat ya kan inong I bor banila banyalam ya ke program dah kawajo kublai pi baru nang tapat pelaira pela insia ai pi beriban ai pingin sa ai ru pi ijimbam dia kiwei pada slow bhasyong mo ini di isya pengat tamban sa chicken mau light refreshment kublai shibur kublai kublai pi baru kan hamil hor kalau kut kendon le jing thum diam shabha klau jongga neka bat hadian kata ini Islam dorlang bat hadian kata
gini di sana. Sesopa ya syong bat ya syembentalang hagi. Te mes mentah pila pelong kani ka program te ngakwa ba pen ai jingkran halor kani ka program ka wa jing temu jong pi ba pi pelong kani ka program ka ba mentah. Kublai Shibun halor kata ka phang ba pi bu ka ai ngidot kanu bang pelong kanu program kadon ka jing temu. Dia kata ka jing temu ka ban mi ka jing temu ba bha ba biso ba bha. Ndai amangia syong hasor. Ndai ki kapsor bat ki jaka bajkai na soru ki don ka bentah ka krau. Ha ka ban penne ya ka saudong saukun. Bangi i ka don ka jing ir ka jing smie. Ni i ka don ka jing siap tiang kam tam ha ka kot ka kia. Lada lak ta ka jing kot ka jing kia baro lak ta lut. Yang namar kata sunjuk da kuwi ka jing mut. Ni la syum ya ka ni ka dong. Akan long ka peng. Pat bangitip akan ni ka way ni ki toris ki jaka nang ya jengok kai pertai. Ba nang ni la ki syum ki thiet jik bam nang te ni ki dukan kini ki la ban ai ki kata ka jing sung thu. Ba bi thiet ki jing bam ru som hawat bread hakilen ti ki sekian. Dia ka sunjuk ka thai hi na slong ju ni ka dang ret ba. Ni mia buon. La dang syukuduk untur ni dang la punya keduk. Ndai bangi trai bat ka cia teli ka cia sung thu jing mut. Nila ban ra sya prang, nila ban ra sya jrong, nila ban kentiau. Mat nginum le kumgi long kemi lagi don ni maya ta ka jinyo I jingai. Bagi kuon sam lagi ki paya, bat ki ki thiet ki jaw. Pada bagi kuon sam lagi long ki thiet ki jaw, bat ki long ki paya. Tenang ni sya kapat ki long ka kubor ba ha. Baka kit bok ke rubiang ru. Na ka ni ka media jong pi pila wan ban government ta ka sngi, ban ai ka jing snow tu. Bat kum lak ren dai riu champang. Baki egi bam ki balong bi bangin I sismudan. Atau Kublai Shibun mes kini ki Shibun.